sinzi ko abantu bari muri kino kibanza najeho bwanje ni pastori ariko sinigera nibwira ko nashitse, sinibwira ko namumenye. Munezero wanje nuwo kuba mu mahema yiwe. Nagomba turirimba n'indirimbo nyimba hari abantu bafite inyota yo kumumenya. Paulo we yavuze ngo sinibwira ko maze gifata, ariko icyo nkora nibagira ibiri inyuma ngahanga amaso ibiri imbere. Nyimba ndi kumwe n'abantu bafite inzara n'inyota. Iyi Imana yarayisezeranye, yavuze ngo mu gihe cy'iherezo uzosuka inzara n'inyota. Nyimba hari abantu dusanga iyo nyota kumenya Yesu birushirije. Nagomba turirimba n'indirimbo mu izina rya Yesu. Abimwe mu baranyumva nibisaba kuyimenya, ariko abimwe mu baraswa turaswa kuvuga ururimi rumwe. Sinibwira ko nakumenye, sinibwira ko nashitse, umutima wanje urondera wewe gusa, mu mahema yawe niho shaka kwama. Umva mpisurira uwawe mutima mwafise inyota kukumenya gose. Mpisurira uwawe mutima mwami Yesu, fise inyota yo kukumenya gose. Twese hamwe sinibwira, sinibwira ko nakumenye, sinibwira ko nashitse nama, sinibwira ko nashitse, umutima wanje wadurondera wewe gusa. Haleluya, mu mahema yawe niho. Haleluya, abantu batibwira ko bashitse. Sinibwira, sinibwira ko nakumenye, sinibwira ko nashitse, umutima wanjye mwami urondera wewe, mu mahema yawe niho shaka kwama. Mpisurira, mpisurira uwawe mutima mwami, fise inyota, fise inyota, mpisurira Yesu we, umutima wawe fise inyota mwami Mana. Abagomba kumenya twaswa kumurambura ibiganza byacu. Shakabana baba baba dolele mani ya roseke, lele mani ya lo shakaba baba baba lelebo, lele lo sakada baba baba sote, lele mani ya lo shakada baba 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 dolebo. Imitima yacu durugomba isora kudu menye ingoma zawe ma, menye ingoma zawe, menye icyatumye unkunda, menye icyatumye umpfira, ukanyigura Yesu wanje. Haleluya, menye ingomezi, menye icyatumye unkunda, icyatumye umpfira, oh,
zina gusa Yesu 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 wowe tugomba kumenya mwami Yesu tugomba kuba lo centre y'ubuzima bwacu ube centre y'amasengero yacu ube centre w'ibiteramo byacu ube centre w'igihugu cyacu mwami centre w'imiryango yacu Yesu 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 ngwino ugaze mwami bana ngwino 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 Yesu Yesu alala bosakaya misurira misurira uwawe mutima nami visinyota yo kukumenya visinyota nami misurira umutima wawe mutima visinyota kumenya gose turashobora kumukomera amashyi menshi amen ni bande bizera ko Yesu ari wazura ibyapfuye byaremwe nawe byaramuremewe bizanwa nawe niwe atuma bikunda niwe abirema akabikora kandi akabikomeza nyimba ari byo wizera n'indimbo tuba kurangiriza ko tumuha amashyi menshi cyane ni uzura ibyapfuye aha sinabumva ninasura ibyapfuye ni uzura urashobora gushaka amashyi hey arabera ayo mashyi n'impundu w'umwami w'abami kuko ari wabirema byose byaremwe nawe byarakuremewe byose bizanwa nawe mwami twese hamwe niwe atuma bikunda ndakwizeye ntiwigera unanirwa sinabumva byose byaremwe nawe byose byaremwe nawe byarakuremewe byose bizanwa nawe mami niwe atuma bikunda ndakwizeye
semerera imisozi irakumira ibiyaga indwara imisozi ibiyaga urahambaye niwusura ibyavuye witi bitariho nk'ibihari niwubirema niwubikora